הדרך היחידה לעשות זאת היא באמצעות ועדת חקירה ממלכתית שצריכה לקום בהקדם. בכוונתי להגיש בקרוב הצעת החלטה להקימה, כדי שהוועדה תוכל להתארגן לקראת תחילת עבודה בתאריך שיוסכם. זה המעשה הנכון להמשך תפקודה של המדינה, וזה גם יסייע לנו באתגרים המשפטיים הבינלאומיים שניצבים לפתחנו. Di tengah memanasnya konflik di Gaza, Menteri Kabinet Perang Israel Benny Gantz justru mengumumkan pengunduran dirinya. Keputusan Gantz mundur dari pemerintahan ia sampaikan pada Minggu 9 Juni 2024. Dikutip dari Al Arabiya via Tribun News pada Senin 10 Juni 2024, Gantz mengaku pilihannya adalah keputusan rumit dan menyakitkan. Namun ia menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak kunjung memberi harapan kemenangan nyata melawan Hamas. Bahkan menurut Gantz, Netanyahu lah yang menjadi penghalang terbesar bagi Israel untuk meraih kemenangan mutlak melawan Hamas. Selain mundur dari jabatannya, Gantz juga mendesak diadakan pemilu guna memilih pemimpin Israel yang berkompeten. Menanggapi pukulan yang cukup keras dari menteri kabinetnya sendiri, Netanyahu mengatakan bahwa sekarang bukan waktunya meninggalkan pertempuran. Ia masih mengharapkan Gantz mau bertahan di kabinet perang Israel. Sebelumnya, Gantz berulang kali mendesak Netanyahu untuk mencapai kesepakatan guna menjamin pembebasan seluruh sandera. Ia meminta operasi pembebasan tersebut untuk menjadi prioritas terlebih dahulu ketimbang melakukan pendudukan. Namun, apa yang diminta Gantz tak kunjung terkabul, meski perang sudah berlangsung 8 bulan. אין ספק, התקופה והאירועים שקדמו ל7 באוקטובר והמשך המערכה מאז הם טלטלה לאומית שחובה להפיק ממנה את הלקחים. בעת הזו כבר לא מספיק שניקח אחריות על מה שהיה. חובה עלינו לקחת אחריות ולפעול כדי שזה לעולם לא יקרה שוב. הדרך היחידה לעשות זאת היא באמצעות ועדת חקירה ממלכתית שצריכה לקום בהקדם. בכוונתי להגיש בקרוב הצעת החלטה להקימה, כדי שהוועדה תוכל להתארגן לקראת תחילת עבודה בתאריך שיוסכם. זה המעשה הנכון להמשך תפקודה של המדינה, וזה גם יסייע לנו באתגרים המשפטיים הבינלאומיים שניצבים לפתחנו. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.